sokuqoqa wathi umdala wagqokisa kwethine umdala sesifika sifika wena ke manje sifika umuntu omdala ngoba akakwazi ukuqoqa sikhuza ama-teenagers sikhuza abantu abadala amen kanti la nto idlala ekufundisi Amen. ayifundisi sesiyadlala bazalwane sesiyadlala uma ulala out benganela ekhaya lala out mama wonke umuntu ukhathi sikoma sakuyahamba noma uyaphuma ufaka umrabho wakho phakathi esikomeni isono asinandaba sikubamba nomrabho wakho namaphilisi akhe ephinde kashukela nakasawoti nayo yonke into uhamba nakho konke uyamjolweni ngoba uma isono sikubambile ngaphambi kwenzeke konke jo phakathi kwabusuku phakathi kwabusuku angikwazi ukuphumela ngaphandle ngicela uyongifunela ibhakede uyahlala uhlupheka nje webona ukuba isithithi sokubana awungifunela amabhakede abantu abazo umuntu ozodla Amen. umuntu ofanele kakhulu la athi Nkosi ngizokudla unone kuseni hambe kanjani mama bethe hambe kanjani uyangena kuseni akusavumi lutho umkenkethi nyawo umkenkethi iqolo yonke into hoko kudala kangaka ngokuthanda amadoda siyahlukana nesono hlukana uyabona noma suphuma khona uthi akusavumi uyabona ukuthi ingubo yilempele wena kodwa usaphikelela khona sovela khona kanjani uthe sekhona qedela umthelo Unoma moya. Jesus Mina ngiyamvusa ngomhlawumbe. Sizongena ekufeni kodwa umuntu ohlela akagcine ekufeni kunesikhathi sokuthi enziwe njani bazalwane avuswe angazi kungahle ukuthi uvuswa yini sizwa phela sinikezwe sokwenza njani bazalwane sovuswa ngomhla okusho uma ngizokudla la ngizokudla into yami yakwenza njani Amen. Amen. Jesus. Othi inyama yami Yeah. aphuze igazi lami uhlala kimi Hayi. nami kuye. Amen. Amen. Abantu bayathanda ukuhlala kuyena. Kodwa bayasaba ukuhlala kwakhe kubona. Okay. Amen. Amphinde. Abantu bayathanda ukuthi bese nani la ngakuyena. Noma kwenzeka umuntu ethi Jesu wami kodwa bese ethi Jesu phela ngimi nasemnyango ngiyangqongqotha ngifuna ukungena. Umuntu angafuni ukumvulela ngene kodwa bayathanda ukuthi engathi singahlala kuyena. Kodwa abafuni yena ahlale kubona. Amen. Bayathanda. Uyabona lento yokungena. Amen. Lento yokungena bese singenwe kahle lento angeke siphinde sishumayele singavele sivala amabhayibheli athi ubaba umvangeli umzama esibeke isipho wonke umuntu avela asukume eze ngala ngoba unento yokuthi sekade umzimba wami uyilangazelele lento yokumemezela ukuya kwenkosi izifike ngizwa abazalwane kufanele ngabe thina abazalwane uma sidla isipho senkosi sibonakala ngombala Amen. yabona umuntu oyisangoma umuntu oyisangoma awumtsheli awubuzi ukuthi uyisangoma lesi because into yokuqala khona into ayifakayo ekhombisa ukuthi mina ngifani na yini ngingena noma ehamba akana sister yabo intombazana bekade ethi chest in stomach out hayi kuyaphela lokho mehamba
umuntu omngeni umuntu oshesha umsheshisela ukuthi akamazakhe ishinya ivangeli ke naphenduka. Amen. Asheshe ngamandla ekufeni kwakhe. Amen. Bishithi principal bishithi umuntu one-PhD. Insizwa umuntu okade ehlonishwe ene-PhD imshide akhumule icathulo akhumule yonke into afake ibhali. Afake ibhali.